Bakunzi ba Twige Muzika, ndabasuje kandi mbaye n'ikaze mu kiganiro Twige Muzika, aho tugiye gukomeza turebera hamwe amateka aranze urugendo rw'iterambere rya muzika mu bitandukanye. Mu gice cya mbere twari twarebeye hamwe amateka aranze urugendo rw'iterambere rya muzika mu bihe bikurikira: Ancient Age na Early Medieval. Muri igice cya kabiri tugiye kurebera hamwe nanone amateka aranze urugendo rw'iterambere rya muzika mu bihe bikurikira: Renaissance Era na High Medieval. Mbaye ikaze nk'ibisanzwe muri kumwe na Success the Winner. Urugendo rw'iterambere rya muzika turukomereje mu gihe cya Medieval Era, ahagana mu mwaka w'igihumbi kugeza mu 1250. Abanyamateka b'umuziki batangaje ko muri kiriya gihe aribwo abantu batangiye kuririmba mu buryo bwa polyphony. Tugenekereje mu Kinyarwanda, polyphony ni ukuririmba mu majwi atandukanye ariyo soprano, alto, mezzo alto, tenor, baritone na bass. Tukiri ku gikorwa cyo kuririmba mu majwi atandukanye, ijwi ryo hasi riririmbwa n'abagabo rizwi nka bass rikayobora soprano. Ayo majwi yaje guhuzwa abyara kode ikoreshwa mu muziki wo muri iki gihe. Ku batazi kode ni urwunge rw'amanota atatu cyangwa arenze atatu agacurangirwa igihe kimwe. Kode igizwe n'amanota atatu ariyo tonic, mediate na dominant yitwa triad chord. Kode igizwe n'amanota ane yitwa seventh chord. Munyemerere urugendo rw'iterambere rya muzika turukomereze mu gihe cya Renaissance Era, ahagana mu mwaka w'1450 kugeza mu 1600. Muri kiriya gihe nibwo ibikoresho bigezweho mu gucuranga muzika byavumbuwe. Ibyo bikoresho birimo piano na gitari. Ibikoresho kandi byaje kuba abakurambere b'ibikoresho bya muzika. Muri kiriya gihe kandi nibwo accidental yavumbuwe. Accidental mu muziki ni ibimenyetso bishyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'inota bigasobanura ko pitch y'iryo nota ihinduka. Muri ibyo bimenyetso harimo sharp, ikaba yongera agaciro k'inota ho kimwe cya kabiri cy'ijwi risanzwe. Hakaza flat, yo igabanya agaciro k'inota ho kimwe cya kabiri cy'ijwi risanzwe. Kandi hakaza natural, yo ikaba isobanura ko pitch y'inota ntacyo ihindukaho, mbese igumana umwimerere waryo. Ndabashimiye ko mwakurikiye kino gice cya kabiri, mbasaba no gukora subscribe kugira ngo muzabashe kubona n'ibindi bice bizaza. Bari kumwe na Success the Winner. Imana ibahe umugisha. Bye bye.